mah. Paingan tuh. Ya awas. Apaan turunan Cina? Tidak apa. Lucu incunya Teh. tadi ya. Sakelas. Nya Oh. sekelas. Kan abi mah teruskeun sekolah. Oh. Jujur, bulan suaminya. Hebat. Iya, atuh bisa antok cerot tuh meja kawin ge. Dari Riaan Ira tuh. Ini Hah? hujan. cek abi teh menang awawu cenah ibi abi mana hiji Udah asa gitu di mana teh kan bolongnya nyalinu Iya, udah, ya Allah. Udah diajai. Man. Temu kangen cenah. Kumaha temu kangen teh kumaha? si bolong Temu kangen kumaha temu kangen? teh saha bioma Cantik abis asa-asa oke. budak eta sutris oh iya Nah iya deh, udah. Ang naon Mang Ucok. Ya, bin nena. oh mau ucap eta baru budak ayo bener Ai suka teh bawa manggali hati di itu awewe teh. Dai kan ayo Mana dedena mana? Mana dedena? dedena cenah cantik Calon model ke JP. amin. Kalau model ieu Jambang Bosok. lucu na ta si Neng nya tah huru-huru bieu teh tapi Neng gaya tah kitu lah Alus budak lain nunggu goreng. boro Budak budak di da Sok dipasian liwat wae teh. Allah tadi. Iya budak Mang Ucok teh nyararahon teu bener jeung satengah oge Aya mah Ada Ira nih kana ieu. Nah. Yuk. Jang, hup. Mereka mana? Mereka rumah di mana? Di mana? Sana mana ya? Andika ya. Pahmi sekolah can? Kelas beraha? Kelas 3. Oh, si pinter sekolah nanya. Ngiring mal. Sana mina. Dah? Tira Jahra sekolah can? Entos kelas beraha? Kelas 1. Ngawas tuh? Ngawas satunya. Kemana itu ya? Hah? menyusuri warga-warga Cipuja. Belusukan? Tentunya. Enten ah. Pak, enten ah. Ieu teh kampung Cipuyak keneh. Oh, iya ka ditu nya. Oh nya. Enakeun. Abdi ngiringan ameng ieu teh ka dieu. Nya, pemandangannya pemandangan anak kurang ieu, kurang sehat. Kumaha teh can di pakayaan Apa kunaon? gitu nadi Bendung Solokan. Oh, sokana. Oh. Di acan amoalnya pun ngida terus kalangkung mah. Pokona di dina mereka. Musim naon aya nadi dia? Nah, musim-musim. Pak.
Nur, Duka, Dua, Tati, Redu, Dua, Sahabat, kalau di kampung itu selalu ada kandang kambing, sahabat. Tuh, tuh, beuh, mantap kambing itu. Terus mambe, wih, tuh kambing sahabat. wow, malah kebujung dia sore. Yang sering atau kerja, ini orang aja nyambung kan dia. Magriban merun sore. Orang cakep lah. Ya ibu, assalamualaikum. Wah, makanya. Oke sahabat, jadi kita Lanjutin lagi ya. lanjutin lagi Belusukan, jalan-jalan. dan jalan sore. Nah, pemandangan Aroma angin sepoi-sepoi. Iya, mantap. oh punten ya. Berek payun. Amengan yang biasa. Tuh sahabat, ada kandang moh. Tuh mohnya juga ada tuh moh. Kebunnya di mana? Mentok kan mana? Lanjut jalan-jalan ha. Ayo. Mungkin aku permisi. Ngawas, pada ngawas. Masih pada sekolah tuh. Dia kelas berapa ada deh? Dek. Sekolahnya di mana? Oh di dinya dan karamanyar. Kemana rencana? Kada dia mah. Ngaraos tuh. Sekarang kak. Hah? Di traktir. Serius. Traktir cenah tuh ku tante. Traktir. Ku ate cenah tuh. Itu benar lagi orang kawan. Jajan mal. Yuk, orang jajan yuk. Ayo. Mungkin teh jadi yang nantinya nak Yuk. pilih ka dia. Hah? Ajakan rencana ke mana? Yuk, ajakan rencana mana jujur. Bro, yuk, udah deh, yuk. Ajak aja orang jajan. Bro tuh, antar yuk. Sahabat, mau jemput anak-anaknya tuh. Mau jajan. Anak-anak tanya mau ayunan. Jangan lupa like terus ya, dan jangan lupa mampir. Jadi nggak datang anak-anak. Yuk jajan, yuk jajan. Main jajan. Warung lagi di
Murang kali saha ya? Murang kali saha? Oh, sanes nu di dieu. Oh. Sanes murang kali saya teh sanes. Murang kali saya teh sanes. Oh, sanes. Mohon manganya. Mohon. Tah aya deui murang kalina geuning ngaran. Aya nu agem, aya nu agem. Oke. Tunggu syuting, Jang. Laun bareng anjing datang dia. Yuk, murang kali tuh. Dede, kirim jajan mah. Jajan yuk. Yuk. Isi. Ayo, Ayo jajan yuk. ayo tuh, sarang itu tuh. Yuk. Aja Dede, ih Dede. Mana? Sama. Mana naon ya bodak ya? Hah? Bodak di bawah kurang. Hah? Mana naon? Tah, sahabat. Ieu teh parudak. Ya ulah tuh, manor. Dia manor. Manor Herman. Oh, manor Mumu kita mau deui. Dia teh naon diliput. Diliput dia teh naon? Iya ke jihad ya. Hah? Jihad. Pembangunan yayasan. Masjid Musola. Barulah kekes. Oke. Capek. Nyenak we naon we sok moyong mana we? Sok di biasa. Masih bisa. Naon we sok? Perisi. Oh, jajan. Bisa diri kodon. Jajan, enak. Sok enak naon we sok enak. Ya. Mana jana mana? Kanu gaduh heula tuh. Kanu gaduhna heula. Gua maka di sana. Teh. Datang lah teh. Simpan di dia tadi dia tangga. Ada jalan dulu. Tangga. Udah siang Mana? Senang tuh jajana senang tuh. Senang mana acungkeun jajana. Acungkeun tuh, terus kocak resek kewang dak jajan. Siapa mau ngumpul ya. udah maghrib jadi abur-aburnya udah